لکھاوٹ کے دردنا کل رو تغاتے اینو پوران ہچمتو دردنا کل رو تغاتے اینو پوران ہچمتو سینہ ہوگا ریفسانن استے کوران ہچمتو بنگٹکی سی کھڑو تو ہو غساس کھیرتھر بنگٹکی سی کھڑو تو ہو غساس کھیرتھر ہنی حرف مس گوا زیدی ٹی توران ہچمتو سینہ ہوگا ریفسانن استے کوران ہچمتو او بٹنگا حیث بسک بندغات شارنا او بٹنگا حیث بسک بندغات شارنا بس پدا مسک حسابس اوڑے موران ہچمتو سینہ ہوگا ریفسانن استے کوران ہچمتو تابان صاحب مستی لکھاؤں کہ کس سے ہی خنتوٹ کی او دلاستین نے کس سے ہی خنتوٹ کی او دلاستین نے اس حرام زندگی ٹی او بھی ہورا نچمتو کس سے ہی خنتوٹ کی او دلاستین نے اس حرام زندگی ٹی او بھی ہورا نچمتو سین ہوگا ریفسانن اس سے کورا نچمتو مقصد چھنی کو ہم امتحان اس زندگی نا اس ادیب چھنی کو ہم امتحان اس زندگی نا اس ادیب براخ جوڑو ٹھپ سینن مفت شوران ہچمتو جی نہ ہوگا ریفسانن استے کوران ہچمتو دردنا کل ہو تغاتے این پوران ہچمتو